Jambo wapendwa watazamaji wa Metanoia TV, nikumbusha kuwa unajiuliza nafasi gani ambapo tunapatikana kwa time kama na hizi, lakini usiwe na mashaka kwa maana nataka nikwambie ni nafasi gani hapa. Wewe unaweza jiuliza, je, tungaliki Uvira ama tumetembea kidogo huko nchi jirani, sijue kama TZ, sijue kama Bujumbura, lakini bado tungaliki tu Uvira nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hapa tunapatikana Kivu ya Kusini, mpendwa msikilizaji. Na kama vile unaona tunapatikana kwenye Fantastic Garden. Fantastic Garden ikipatikana Kagando, na ukisikia Kagando yani tunapatikana Uvira. Na naweza penda nikuoneshe kwa maana unaona ni nafasi nzuri sana ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kutaka kufanya sherehe zako. Wewe una happy birthday yako, una marriage, yani unataka kuunga ndoa, yani evenement zote kama vile unaona unaweza kufanyizia nafasi kama na hii. Nafasi ambayo iko niseme iko tunyu kabisa, nafasi nzuri sana, nafasi ambayo imeangaa sana, nafasi ambayo imependeza kibao. Na wewe unaweza kujiuliza utafanyaje ili kujipata, ama utafanyaje ili upate kujua kupafika. Kila mtu anajua kabisa nafasi ambapo anajua kabisa nafasi ambapo Fantastic Garden panapatikana. Nikutembeze kidogo uone, yani ni nafasi nzuri sana ambayo imependeza. Kuna vitu nyingi sana kama vile unaona hapa, kunakuwa na manyama tofauti, kunakuwa ndege tofauti, na katika siku zijazo hapa mbeleni tu hapa kutakuwa pia hoteli nzuri sana, lakini bado hoteli nzuri iko ikitengenezwa, bado nayaona. Yani siku kidogo tu hapa utasikia kabisa nafasi ya matumizi, nafasi ya kutulia. Yani utasikia nafasi ya kutulia ni Fantastic Hotel, yani ni nafasi nzuri sana, na sio kwa ajili ya watu ambao wanaleta fujo. Hapana, nafasi ambapo watu wanakuja ili wapate kutulia, wapate kutuliza kichwa, wapate yani kufikiri vitu vingine, yani niseme nafasi ya retreat. Mpendwa mtazamaji, basi nikwambie ya kuwa tutakuandikia namba mwisho wa video hii ili upate kujua namna gani kufika hapa, namna gani kupata eneo nzuri kama na hii, namna gani pia kupata kujua nafasi, namna gani unaweza ukafanya ili wakupatie espace kwenye Fantastic Garden, kwa maana unaona ni nzuri sana. Na ukisikia hewa nzuri, yani inanipa mafikiri mazuri, inanipa mawazo mazuri kwa time kama na hizi. Nakupenda sana na kuambia ubaki hapo, ni pamoja naye Arobas Pepe. Ciao.